Сегодня прошел фестиваль «Айкөл коом», посвященный дружбе народа в городе Бишкек. Hello everyone, I am from Pakistan, specifically from northern areas. This town is Kyrgyzstan. We have a diverse culture of different communities. We are specifically from the mountains. We are also known as the nomadic picture. So there are a lot of cultures over here. I can see the stalls from Chinese people, Korean people, Kyrgyz people, Uzbek, Kazakh and everyone. The colors are so beautiful over here. The environment is very serene. And we can see the performances right behind me on the stage. There are dance performances going on and it's a wonderful event. This event today, it's done by IOM UN Kyrgyzstan, also known as Ayköl koom. My friends are in Ayköl koom and I'm so happy that Kyrgyzstan is doing so much great event over here. There are a lot of cultures around me. I am so happy and wonderful about it. Бүгүнкү биздин фестивалыбыз ойлогондон да аябай сонун болду. Биргеликте чет элдик студенттер менен убактыбызды аябай сонун жана кызыктуу, берекелүү кылып өткөрдүк. Саламатсыздарбы? Менин атым Айгерим Ситип, Монголиядан болом. Бүгүнкү иш-чараны уюмдаштырган Айкөл коомуна чоң ыраазычылык билдиргим келет. Себеби ар түрдүү улуттуң маданиятын таанууга мүмкүнчүлүк берди жана Кыргызстанда окуп атканыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү программадан эң көп мага индиялык битер аябай жакты. Себеби мындай кичинекей кезимден кинолорун көрчүмүн. Ал бул иш-чарада мындай жакындан көрүүгө мүмкүнчүлүк болду. My name is Sandeep. I am from India. We came here to show our culture, our dance. That's why we came here to show our performance. Every inch of our dance shows our culture. Every song shows our culture. As we saw, an Indian lady did a performance here. In every step, in every inch of that song, we have our culture. This is our culture. I saw many cultures here, like Japanese, the Chinese one, and I'll take. I mean, they were best musicians. I thought that they were musicians and I dance. I think like that. After coming this program, I explore this world because all the countrymen are coming here and dancing. Көрүп турганыңыздардай эле бүгүн биз Кыргызстанда жашаган элдердин маданиятынын фестивалын өткөрүп алдык. Улутту улут кылган анын тили, маданияты жана улуттук кийимдер эмеспи? Ошондуктан ар бирибиз өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбызды сактаганга аракет кылалы.